Shalom menjua-jua man banta kerina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat, makaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Jumpa kaki kita ibas jambur seitun warisan dahenda. Kata di bata si jadi pergegeh man banta. Ibuat ibas Matius 10 sada ayat 20 waluh. Bagaimana Nina? Marilah dahi aku, okam silatih maba baban simberat, maka ku berikan pengadi-ngadi indu. Sehijenda pengugenta maras sekitar toto. Bujur o Tuhan di bata, malam dingin meriah ukur kami, igejapkan kami, pengarang-arang du, lapar harus kampak kami. Tuhan ibas warisi sendah pe banci kami sara ibas jambur setun guna megikan katandu. Tuhan kamdage sinambahi kepentan ras kebeluhun man kami guna ngasuk kami angkai terlebih pe makaikan katandu si enti sinari i orati kami. Bersikap kamu supraten kami ya Tuhan. Ngerana kamu Bapa sebab kami sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada ilustrasi skala setun si pentar ras skala anak prana sidem kal perbebenna mindo atkis entah saran anak prana nandai man setundade nuri-nuri anak pranandai karena uga perbebenna simberat ngolatih kalakapna kaipe silako kena labagi ukurna. Maka tempanari ia akapna si sadang nca siliah na tengah-tengah dunia. Maka nuri-nuri ia gedang seluas krina unek-unek silik ibas pusuh pratenna. Maka mencadung ia nuri-nuri mencatel kaskrina iuse kena iseh kena man setundai nina setun si pentandai adinggo kamdung rana timedon tisik jenda ya nina maka mintes tadi setundai buat na sada gelas singgoli isina lau maka buat naka sada sendok sira entah pe garam tamaken naku bas gelas ndai maka igaurna seh sirandai melengas krinana mencabege nina seitun sepentardai coba inem nina mamang ate anak peranandai tapi amin bagi gia i coba kenang inem sa gua nanam na nina setundai pagi pa masin latar belgek nina maka ya cirem tempat setundai mari darat kita nina tare anak pranandai maka redalan kalaenda agak endau sitik kuduhur sada telaga simbelang maka
I amburken setundeka sirandai kubas telagandai maka igaurnaka mencabage inemken nina katare anak pranandai inem anak pranandai gua nanamna nina entah kalpa segar kal nina gokak kita den dahur dalan nina melaska matawari nina lali kurang napa nina maka nina setundai sira sikutamakan kubas gelas ndai rasira sikutamakan kubas telagenda bali ukurna nina sada sendok duana nina lali sada pe sitkal pe bedana nina tapi nanamna beda nindu nina bagem situhuna perbeben si nialamindu war lepas wari nina adikin ibas perbeben si rehman bantai simbrat siban ingan na nampung sakiti siban nampung sa gelas maka tentuna tergejap kalmis nanamna tergejap kalmis pengaruh nina tapi adi sinampung sa siban sada ingan simbelang ia entah wadah simbelang ia maka kerina kepahitan geluhdai banci terendam banci bersihkan wadah sidem alu laundai nina jadi situhuna permasalahan si sehman bandue kegagalan si alamindue labokan menca ngalami sanina krina jelma pastilah terlepas ibas krina perbeben pastilah terlepas ibas krina kegagalan tapi si penting meka uga kita ngaloken kegagalan entah perbebendai apakah jadi purukurun ta siban jadi beban geluh ta siban entah ngasuk kita ngalokenca nidah kita maka kalak sideban pe banci kange entah lik kange ngalami si bagi si alo kendue nina alu bege dege maka kam lanai bagi segundari lanai latih kamdu lanai jadi ukurundu lanai kam putus asa nina adi ngau ngasuk kam rebahan pusuh pratendu simbelang si banci ngaloken krina perbeben kegeluhan dade senina rasturang sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus kita pe mungkin kange bagai ibas perdalanan kegelunta labo hanya anak pranandai menca tapi kita pe setun singgong kita dalani wari-wari kegelunta singgo bagai dekahna banci kange kita pe langasut ngalauken perbeben sireh si jumpai kita wari pas wari perbankai perban wadah guna ngalauken guna nampung krina perben geluh dai bagi kelas ban kitikna tapi adi pusuh pratente si ban jadi wadah si galang ya maka krina perbebendai pasti ngasuk kita dalami sa entah melalui sa sebab situ maka kegagalan nina pepatah itu merupakan kesuksesan yang tertunda uga kita dalani saja penting ibas ogen tandai ibas Matius 10 sada ayat 20 marilah dahi aku, o kam silati maba baban simberat,
maka ku berikan pengadi-ngadindu. Arah Matius 10 ayat 20 henda. Tuhan Yesus dibata ia reban undangan membantah. Krina kita silit perbeben keglunta. Simberat baban glunta. Mari nina Tuhan Yesus. Artina endeskan perbeben due man bangku nina. Ampaikan perbeben due man bangku. Maka aku memberikan kelegaan. Aku memberikan pengadin-adin man bandu. Aku memberikan sukacita ku tengah-tengah kegerundu nina. Bagian ulina Tuhan Yesus dibatasi sembah kita, dibatasi nempat kita. Ia kopeken laya ndauh ibas kita nari. Setiap saat adik kita butuh ia, pasti ia hadir guna nampati kita. Hanya permasalahannya ugang si ban selamenda. Adi enggom usur artina dibata ngundang kita. Tuhan Yesus ngundang kita. Mari nina. Mari dahilah aku okam silatih maba baban simberat. Kakin baban simberat si baba kita selameda, sialami kita. Tentu nabar sanak perandai. Baban simberat emka perbeben si alamina war lepas wari. Situ. Maka ibas kita mulai keglunta, ibas sadawari mulai pagi-pagi nari syuh karabun. Pasti melalakal perbeben geluh sireh ngerim-rim kita. Artina baban simberat. Adi tetap gegetar saja sipakai, kengasupenta sipakai, maka baban simberat dai reh berat na syakap, reh langasupna kita ndalanisa. Ita dibata ita dibata gegehta, ita dibata kengasupenta guna ngeloken, guna baba, guna arbahan penyelesaian ibas beban simberat dai. Maka mari nina. Dahyaku nina, baba baban berat nudai, ampaikan man bangku. Maka aku ban jadi pengading-ngading dunia. Artinya, krina perbeben keglunta. Krina sirbanca kita laki syakap rukur. Adi sindesken man dibata, maka dibata pasti mereka kelegan. Pasti dibata mereka serpang pula man bantah. Memalang kalateta setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Adi bagai kalau meka ndo pengukuri di bata. Adi bagai kalau meka ndo rencana di bata si muhuli ku tengah-tengah kegerunta. Kay nari dalanna kita la nguaikan pendilo di bata, undangan di bata man bantah. Ulah kare nggo usur sebegi katenda, tapi la pernah artina si respon. Baliras sekala perlanja galuh nina. Ia tiap wari dahinna ngelanja galuh dai. Ilembang narilah ningku babana ku kota Bandung. Maka tengah dalan perban mekuah atas skala sepir truk. Maka di launa perwa pandai. Mari pak daskennya latih naring kap ndu nina. Maka aku das mobil dai perwa pandai. Bas bak mobil daya JP lanjana dengan kang galuh nandade. Ngope das mobil dai, ngope das truk dai, ngope das pickup dai, tapi tetap ilanjana dengan kang galuh nandai. Maka berat ngeakap na lalap. Ngope li sinampatisa tapi tetap akap na berat. Entah kita pe balik kang artina ras kalak sing ngelanjang, entah pembaba, entah pe sinjujung beban simperat enandade. Ngau pe bereken di bata mari nina. Tapi kita dengar teta lalap mencikepsa. Kita dengar teta lalap artina bereken serpang pula. Adi bagai tentuna latih siakap ndalani wari-wari kegelunenda. Padahal di bata engkau bereken serpang pula. Di bata engkau bereken pergegeh dalam keluar membantah. Maka setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus
Harus dagi tetap kita pengendas mandi bata. Harus artinya sindeskan perbebenta. Maka ngasuk kita ndalanisa. Adilang pasti kita talu. Pasti kita kecewa. Pasti kita merasa kita siakap siliahna di tengah-tengah dunia. Baru rasa anak Pranandai. Maka kita harus belajar man anak Pranandai. Uga ia ibas pelajaran sini berikan sada setun si pentarndai, maka idahna ije kupeken hal si harus ilakokan na emkap. Ia harus legowo, ia harus rebahan purukurna guna ngalokan perben-perben sudah ngeri-ngeri saya. Labo aru purukurun si terbatas, labo aru purukurun si artina wadahna kiti entah gelas, tapi wadahna inganna mekap sada ingan simbelang guna ngasut ngalaukan krina perben-perben sireh ngerim kita wari lepas wari. Tetap kita pengendas mandi bata, si pindah gegeh mandi bata, maka Tuhan simbreikan kembalamun ate kriah nutur ras tentuna semangat ngeluh banta krina setun. Tuhan Yesus memberkati. Maras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata, katandu enggo ibegikan kami, enggo yang kai kami. Tuhan kam dage si peturah katandu naik pusuh praten kami. Baliras sada sinuan-sinuan kam kena kenasa si bance turah bur turah alu mejire rurat meteguh later undu bagai mekatan doindo Bapa jadi rema di tengah-tengah kegelung kami, maka ibas kami dalani wari-wari kegelung kami wari si sendah kami ngasut dalanisa arkite-kitekan kami engkau ngalokan ampang-ampang, engkau ngalokan senjata, engkau ngalokan pergegeh arah katandu si engkau i alokan kami. Gelah alu bagai Bapa ngasut kami dalani war sendah ras kami jadi pemenang dan kami kemalmenate terpuji gelandu di tengah-tengah kegelung kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Saitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sehijenda perjumpaan ta jumpakah kita ibas kesempatan sireh Tuhan Yesus sinemani kita. Tetap semangat saitun ibas ndalankan rasumakaikan kesempatan si berikan di bata man banta. Amin. Saja.